kwalentweni yokuthi nithi namadoda nivuke ekuseni geze umuntu ashaye ibatha aqonde ngqo ngazi lento yokumasajwa le ukuthi bizwa ngani iyavuka indoda ithwala ikhanda yomasaji ifika ilaliswa phansi ke namanje iyaphendula lapha ngathi sebhodweni iyaphekwa manje iyaphendula indoda niyithatha aphi yonke lento leyo amanyana lana nathatha aphi namadoda la nihamba nifunde khona imikhuba yokuthi kumele nibe romantic indoda kumele ivuke ekuseni igijime understand ihupha igebengu lapha i-check ziningabi izinto ezingenziwa indoda kunokuthi indoda isuke lana ihambe ifike ilale phansi lapha abantu besimame bayewotawota imbambo lezi bakuqhumisa imbambo bakuqhumisa amahlombe uqhunyisa indlebe udonswe unwetshe uncelwa amasembe indoda nithatha aphi lento leyo ila nifika nifunde khona imikhuba ukuthi banihlabe emuva la nifika nifunde khona imikhuba ukuthi kuthiwa nina ningadunusa niba mnandi ningamadoda nimnandi ukudlula abantu besimama chocolate box thana nimnandi nina namadoda senze nibizana ngobhebe namadoda obhebe bani bona lapha obhebe babani bona lapha ubizwa bhebe nje unasibongo yini ubizwa bhebe nje unceliswa ubani kanti siya yemazayithi amadoda ayaphi amadoda afana nophungalenje ayaphi amadoda nje sekwathini yazi lento ziqala ukunginyanyisa manje iqala ukungidina yokuthi kancane kancane ngithi ngihambela lapha ku TikTok wami ngihlangana nendoda ilele phansi ingangentaba bayinyathela indoda bahamba phezukwayo ngezithende bayiqhumisa imhlathi indoda bayiqhumisa izithende bayinwebe amaqakala indoda bayithathe bayiphendule bayenza uflower niyithatha le nto leyo lawo manyala lawo ukuthi indoda iyawotwawotwa imasaje ikhanda ibanjwe yonke into esemzimbeni siyabanjwa niwathatha aphi la masimba lawo la nifika khona nifunde ukuba zitabane uma nifike nivala eminyango lapha niyengane kuthiwa siyamasajana is healthy this one is good is nice ukuthi ubanjwe ngenye indoda wotwawotwe umsebenzi ukuqhuma qhumele indoda ubamba amaqakala nendololwane yakudonsa manje lapha yakuqhumisa nawe uyavuma uyindoda nina amakhanda nasebenzi mina sengibonile zoke ngihambe ngivala yonke le nonsense okuthiwa izipa ngazi izipa noma kuthiwa izibhele hambe ngivala yonke lento engamasemba ngifike nje nginiqwaqwada amakhanda one ngoba ngiyabona ukuthi anisile kahle mina uyaqhuma uqhumele indoda